Haka khatway tari uya yong arja arpulai ki pulit Ri Bhoi district kila yok jing tep ba arngot ki beriakin penrong ya ki song jing di pen buat lengba ka jylla Meghalaya kata na silchar sa Guwahati da kawai ka bas kit nongwan jengok kai perthai. Ka anti-narcotics task force jongki pulit Ri Bhoi district wot kila threat bat yok bat ya kata ka bas ka podonyo registration number AS24C kendai prasan san hakapor prashteng menstep hadian ka jing khenra kila lap nyo song ki jing di pen buat na arngot ki beria ki tip kerteng kumu Rohit Raj Pandey RPR Snam Karta baru Bipul Kumar khat kendai Snam Karta. Hadian kejing tes lalap bau day ujing di penbuat upalatip kumu marijuana ubadan prapoint 100 kilo bat kibor pulit kila kami kita gibriu bat kurup ru ya ki mobile phones jongki. Kibor pulit kila penengat muka duma persya ikini ki arngot kat kum ki kendon ke Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act bat kejing toket kadang ya cakamat.